kajaartii qabu. Dhageeffadhu waan asin jedhee dhagaye. Kajaartii qabu yoo nyaatte jechuudha yoo nyaatte. Tokkoffaa hicciitii ol hin baasu takka jedhu. Lammaffaa ammoo waan ati jetteen sii godha. Ati itti malees jettee beebii qofa jettaan lasas jettee suman beebii what are you doing? Waan biraan jettuun ati. Habibti gubaa isiin achi isa gubdu ingilifa gurguddaa isiin isa arrasituun kana jalaa dheefa si jalatti dhuqana. Allahumma najjina jettee naan jedhiin. Ijoollee xixiqqoo akka hantuutaa gisee isiin seentu malee gisee isiin baatuun argine maal itti gootaati. Dargaggeessuma nyaatu wayya lubbu. La. Wanni shishiikoon sunniin habibti tiyya. Aanan bita jettee suuqii irraa asiin wannoo irra gabbuutee ol hin deebitu maal si fayyadde? Gisee gabaa deemtu yoo hoolaa gisee bitan yookiin harree gaana umtini gisee bitan gisee horii yookiin hoolaa bitan jabduu isii ilaalanii bitan malee kadulloomee xiqqoo isii waagaan hin bu'aa beektaa. Wallaahi wanni akka kajaartii qabu nama horatu hin jiru. Kajaartii qabu wayya. Kajaartii qabu wayya. Kan lafaa dhufu eegichuu wayya. Maaliif jennaan kajaartii qabu bultii argee jira. Mataa keessa dhiitamee argee waan ta'eef ati mana keessa ol darbitee jechuudha akka kan waayaadhaa tokkoftee jennaan uffata tokkoftee jennaan adabatee jiraata garuu rakkoodha. Sanillee sirriitti garaa quuftee akka garaa jiifatee sirriitti nyaatee waan hin yoo ta'e. Yaafanii nyaatu barbaada malee sheeringiin jaaladha. No ka fuudhee bultii fayyadee malee sheeringiin jenne inshaalla maal itti goota bifti sheeringii. An gisee biraan mee nan gubu gisee manni ganama mana isiitii gabbayee balbala dhaabate. Jedhee hiixatu ka coggaarraan kun natti ka'a. Coggaarraan kun nakka. Galgal ayyidaa bulee eegasii gisee si bira dhufu. Dadhabee qoomee xiqqoo isii hafuura baafadha. Buddeena qomottota nyaatee inni achi hoyyadha gaafa laal ka'a tasabi. Amma laala nama osoo fakkeenyaaf jaartii qabu heerume wallaahi. Galgala gisee guyyaa gisee taraan kiyyaasan. Misaarraa qabee irraatirraa qabee waan gaggaarii nyaachisa. Ganama ammoo jechuudha. Shiroo misiraatti kennee buddeenaa waliin nyaatee deema. Kataraan ka isiitii mi'aa nyaachifattu. Inshaallah asitti marqee nyaachisee paawuriyaan asitti isii cimse saniin isiin keessaa qiyyatti. Ani walumayyuu hin kennu. Waan kiyyan kennu addumatti nyaatuu barbaadan. Laa. Sharing kan barakatu cuma bilcheeffadhee nyaadha. Wallahi summa wallahi faatu shin amal. Addunyaa tana dhiira jiran keessaa karaa bilaaffise malee dubartiin dhibbi keessaa paarsentiin 95 saanuu dhabde hin jirtu fuudhee ittiin hin galle malee. Fuudhee ittiin hin galle malee tama saanuu dhabde hin jirtu. Naaman. Fuudhee ittiin hin galle fuudhee tol hin seensifne malee tama saanuu dhabde hin jirtu. Exactly. Ani irtaan nyaadhu malee habiibti mee akka ganama qollofee bahetti inni galgala haa galuuni. Abadan. Homa hafte nyaataa jirra. Maan nuti jaarsa namaa meeqa nyaataa turre gaa isin argamu jaarsa namaa meeqa nyaataa turre. Amma keessatti kakaayiroo faati. Kakaayiroo kun faati jaarsa kiyya bichaadha wanni jedhamu kijiba wallahi. Kaayiroo kana keessatti amma jaarsa kiyya bicha wanni jedhamu abjuudha wallahi abjuu. Dubaillee akka seera giseen jaalallee kee jedhee nugusa keenna nugusa keenya jedhii jaarsa keenya jedhii jaalallee keenya jedhii. Akkasuma wallahi billahi naaman. Hunda olmatti qabna barri bara. Guys maaliif deefa alfaatii ilaamaa asuma jirta hin dhiqanneessa? Hin kanna seettee jechuun nyaata jirti. Habiibtiin kana waan nama qannasu nyaadhu naan yennaa nyaataa raawwan. Hai saame kasa alfaatii ani bari ilaamaa silkii biraawun turre bar. Wallahi ati ibsaa jana jantee dhufartana aman miyuutu qabatte. Wallahi wabillahi miti uffachaan ture si garsiisumi. Bane. Ashi. Nana mantu. Yoo sin jinjana irraa dhufan illee argitanii ilaalin. Yoo sin jinjana irraa dhufan jiraatanii na tokko jibe. Guftaa mataa irra kaataa arti qaba. Maal guftaa mataa irra kaatti?
An hojii isiin beeku. Amma aniin qannasa jedhee kana nyaadhu fi qursii nyaadhu fi garuu kana nyaataa jira maal jechuun. Habibti kiyya. Bara dayyuu isaa bara dhiirri ta'e tun illee maali jennaan amma jaarsumatu mana keessa qannasa. Gaqqabi Habibti gaqqabi. Wallahi gaqqabi. Maaliin gaqqaba? Mee of gara uffata maal uffatte gaqqabi? Maal goota uffata naan uffadhe ilaaluuf moo? Asuma irratti bara akkana goote manaasoo makaatteetu maali? Hin jettee bara. Wallaahi wabillahi ni uffadheetiin jira. Saab jette. Wallaahi uffadheen jira Faatosh. Kanatti. Sargii maakii jechuun silaalaa irratti nu gootanii jirtan ashoota badhaa. Ittiin bitinaa shinshinii badhu intalli bareedduudha shinshinii ittiin bitinaa shinshinii badhu. ይሄ ቀሚስ በነገራችን ላይ ያምርብሻል። እኔም ቀውጥ ሰማያዊ በጣም ነው የሆነ ጊዜ ትሬንድ ነበረ። አቢብቲ ጊዜ ጃርሰ ቢቴዱ ፌበር ያምራል። ማል ሞፈደ ረቢ የዳቲ ኦፊ ኦፈን ዶና በጉ ዳማ ተሴ ኦዱ የሶ ጅርቲ ሱብሃንአላህ حبيبتي سبحان الله يعني جديني بنت اسلام سبحان الله انتل سبحان الله مره كو بها جايب كم سبحان الله اكيكو ديمتا اتچمالك يا دفات گستكت كيسه دبرتابر سبحان الله جنة سنوي مطواتين هاي مطوات سبحان الله جها حي الله اكبر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا دفات قلت يا خير ربي سيحاك جيلچوت دينوديس ربي سيحاك جيلچوتي الله اكبر الله اكبر بقام جرمال سبحان الله والله ربي سيحاك جيلچوت اكا هدا جيرون ربي خرا جنتا سيافي دوالتي اي والله استغفر اكا هدا دوتي اكا هدا جيرون جيرتو برو دوتي اكا جيرتو يا رارن جرمكو ربي سيحارا رحمته يساس رتحابوت كوتا غدا من ربي كوتا دين ربي برد جلنا توك جاهل ما كان اسن غدا جرا استغفر الله اول ما جت بر استغفر الله ቆይ አንቺ አትዮም ወልፉዱ ደምተን ቃሊማ ኸንኬቲ ወጂ والله እንትን ሄደ حبيبتي يا فاطوش دغيفዱ ዲሪ ቆይሜ አግሮ ካነ ወልፉ አዲ ዱቢን በጣበጥኒ ኡሳ ደፋቴ ቆይ ሲኛናን ጃርቲ ብራ ቀባ ጀለባ ፈዶ ቢብቲ ያኑ ሲንግሪታ አይራ ሲንግሪታ ነው አዲ የዋና ማይ ዲጂኒ ዲሲያቲ አይ አትስሚያት አደፋቴን ቆይ ከጀማል ኢንሻአላህ ሁጂን ይሰማል እኒ እንደገይ ታጅራ ስላ ቆይ ቦዶዋ ሲቲም አዲስ ነገር አለ ኖ ኢንሻአላህ በቅርቡ እንጋባለን ቆይ ኦዞ የሮዳ እንጋብ ካኒ ኢልሞ ዳልቸ ቢያ ቀባ ኢልሞሳ በረኝ ጉዲፈና አራ ኢልሞለን ጉዲሱ ፊ ኤቢሴት ማዲስ ረቢን ስና ጉድሲ ያ ጉዲሱ ኢሱሌን ኢሱ ነመጃለ ደከምት ዲሰማ ዱባይን ዲና ፕሮሰስ ይደለኝ ነው asitti haa guddatu. Jaartii qabaannaa manatti godha rabbii jedhiiti. Jaartittiin dhiitee gadhiisaan dhiisee ni jira akkamitti bareedduu tana biratti jaartii biraa fidatettee yaadda. No ta biraa fidachuu. አንቺ ደግሞ የቸገረ እርጉዝ አገባሰን ተው ደምተሞ ፊዳ ወነለ ሙጫ ላፈ ጅራ ንጹህ ቁልቁሉ መካሴ ለፈራ ያ ፋጡሽቲ ረቡማን ሲያላ ፊ ዘመነ ዲዳርሲ ባለ ተነ ቁልቁሉዳ ወኒ አንጅርቱ ወንዴ ማተሚያ ዲቢ ሃታቁ man ijoolleen teenya akka duraanii san hin jiran. Amma fa'a akka malee kana hobobsan. Nakkuuf wayini addis ነገር አለ bareedduuti booda keessaan sitti hima. Maal rakkoo qabare yoon taaniif ni dhiiste ofirraa. Way nama dhabanii duun jirtiire. እኛ ጋር ጣጣ የለም። አይሆንም ነው dhiiste deemte dhumatte. Akka si dhiisatti sin argine akka si obsutti sin jaallanne san hin dhageenye ati. አይ እሱ ዘፈን ነው ነከሲን ጅሩ ስንቴ ቢረቲ ሀቢብቲ ቢረቲ ጅሩ በሬድቲ ኢቲሚ ትሪፕሊ ረቲ ባራ መካደበር ጂፓስ ይለትን ሀቢብቲ ቲቪ ጂፓስ ቴፕ ምናምን ስልክ ምናምን አይፎን ጎ ገርል ሀቢብቲ ዮሚሬ ሲፍ ጎና ዲበቶ ቢሞ ማታኒ በሬሳ ዝራ ኡስመ ዱፈ ሞ ያኑ ዱፈ ዲበቶ በማልኒ እስቲ nu dhufe qoy tikatan kayit 107 maaltu dhufe guys 107
ሰው ማውራት አልችልም። ማኪያቲ አርገቴ ጨልሲ ኦፍ ኮርስ አርገቴ حالفات يلا بناس شدد فخا አይ ትካታ ሞዛምቢክ ኦሮሞ ዋንተ ከቀብደ ገሩ በተካ ገድ ኢስቱ ላ ኢላሀ ኢላላህ ኩኑን ደሞ ወሪ በሬስ ወረሰሙን ቀብኔ በር ሰው ጭንቅላት ካለው የማይመለከተውን ነገር እንትን አይለም። በቃ ኩና አመረጉ ነምድልው ነምን ሰው ደም ለመሆን ነመሰሙን ፈያን ቀብኔ ቢኮዝ ነምን ያከሚስ ዋንተ ከወሉ መክጀለ ሆይ ጀቱ ማዲም ሆይ ግዜ ሆይ ወላ አና ባን ፈደ ሆይ ጀዮ ፊጌ ጀለን ፊጓን ማልቱ ማልቴ ጄ ሁበዴ የሆነቲ ቶሌ ቆፈ በሬስ ሆይ ጄ አከሚት ነምኒ ሰሙ ቀቡ ተኮ ነምኒ ብየነማ ደቄ አራዳ ተው ቀብደን ማለት ሀተኒት ነምኒ አከሞ ኢማ ኢስን ኦፍ ኢንሻአላህ ሱብሃንአላህ ኢት ኢሳን ትጫላ አይ ኖ ስራው ቀበን ማለት ሀይታቲ ደሞ ነምኒ ዲል ሆና መነመ ዲል ኸነ ኬሳ ኸሰሙን ኢሳ ደለጉ ነምኒ ኹን ሁንዲ ዮኸነ ዋንተ ከበር ሬሴቹን በር ነምኒ ቡልቹ ጀቹ ዳበር በሰው የሚተዳደር ሰው ባሰኒ በር ማኪ አይ ኦፕስ በሰው መተዳደር ሰው ነው አመነምኒ ኦፊኒን ቡላ ኦፊኒን ጅራዳ ነምኒ ናሙርቴ ሱጆው ዋን ነምኒ ተኮ በሬሴ ኡሴን በሬሱ ሲገሌ አይዲያ መታ ኢሳ ኡሜ በሬሰ መሌ ሲገሌ ምት ነምኒ ነመት ኾፍለ ማለት ነመኩመ ለመረቲ ወልጀላ ጊዜ ደንደን ጀው አመ ተኮ አስኬሰቲ ቃሊማዮ ከቀባቱቴ መቃን እንጌ አሪፍ ታቴ ፋጡማ ታቴ አዘለ ጊዜ በሬስቱ ጉበር አጃለሌን ኬሲ ላለ ስትነጂ አይሻል ሳይክል ናት እንዴ ብሎ ይተውሻል። ከዛ በኋላ ኡስቴት ማዋን በሬሲ ኢትያዲ ዋበሬስ ነማ ጉዳና ላላ ነማ ጉዳና ደገፈታ ሞቱማ ጅራ በቃ አከ ብየቲ ሆርደፈማ ጅራ ጃቲ ላላ ኡስተኒቱ ማከመቲ ሆይ ጀነ ሆይ ጀተን ፊ ያኒ ጋይስ እኔ እኮ ኦሮሞ አራዳ ካልሆነ ያናድደኛል። ደገፈዱ